ki na watie nguvu. Asante. Kupeana pole ni jitabojo. Nchi vile soko atasema hapa. Sister Madam Margaret. And through that, lady very hard working. Makiti cha Women Rep hapa Nyeri County. Nyinyi mnafahamu tusaidie mara hii. I'm here as a woman. Nimuonaga nduraga nyanagirira ngoiga Uhuru na Rigathi manyitane tondu Gikuyu twara kunyitana tukahurunjwo na mbegu imwe. Gikuyu no mwaka tutuike kindu kimwe nigetha tukahota gukinyaniria maundu mothe. Riu haria turi atungatiria itu turi haria ningi twari hindi yo ya Njoya. Kwa hivyo tunawaomba sana kwa unyenyekevu, mwitikire riria mwi mahoya-ini, muhoere kanitho, muhoere bururi uyu na mumenye bururi ti mwega, muhoere na mutuike courageous. Andu aya ni makoragwo manyitanite na maiguithanite uria marenda. Thina ukoragwo ki niraigwa wa nguku thina ni inyu atongoria ana tigwo kuri beke atia manyita maturehere ki tuinukie Kasongo.